شام بخیر، شادی نشاط یارتان با دوستان گرامی مخلصان فوتبال و امروز در کشورمان مسابقه انتخابی جام آسیا 22 بین دسته های جوانان به انجام رسد و حالا در اینجا آخرین بازی که باقی مانده است این وخوری دسته های منتخب جمهوری اسلامی ایران و تاجیکستان باشد که تقدیرساز خواهد بود و از همه مهمش در اینجا یا مساوی یا غلبه دسته منتخب تاجیکستان را به بازی های آینده میبرد. امروز تا این وخوری علاقه دسته های منتخب نپال و لبنان با هم یک دیدار انجام دادند و لبنانی ها هم توانستند که در اینجا شهد پیروزی را به دست آورند، یعنی با نتیجه 4-0 بر دسته منتخب نپال پیروزی به دست آوردند و از همین جا در گروه جی هم دسته منتخب افسرالله توانست که با بازی های نهایی جام آسیا که در ازبکستان سال آینده میگذرد راه خط گیرد. برنامه پیش از بازی است یا خود تا بازی است که اینجا انور میرزایف امروز باز با ما هستند، زیرا که خب مسئولیت نهایت بلند و جدی در پیش هم فوتبال بازان ما میستد و هم آن نفرانی که با فوتبال مشغول هستند و هم فدراسیون فوتبال همچنین. خوب خوش آمدید به برنامه ما. با هر نوع امروز چیزی گفتنی خیلی زیاد دارید. بله من امروز کمتر احساسات زیادتر دارم نسبت دیگر بازی‌ها، برای اینکه با دسته ایران چندین بار ما بازی کرده ایم، سال‌های اخیر زیادتر غلبه کرده ایم. این یک نشان خوب است برای بازیگران ما، یعنی که در سال‌های اخیر ایرانی که سال‌های پیش ما از او هراس داشتیم ما نمی‌ترسیم و خوب بازی می‌کنیم و این بازی حل کننده برای دسته ما میشه، یعنی که برای برآمدن، برای راحت گرفتن با چمپیونات با جام آسیا ما باید حتما در این بازی غلبه کنیم و برای همین هم کمتر احساسات من زیادتر است نسبت دیگر روزها. تشکر دوستان گرامی. در هیئت دسته منتخب تاجیکستان امروز مثل بازی هایی که پیشتر هم بودند تغییرات جدی حضور دارد، چون همیشگی چون هیئت در دست ما هست بیاید اول با هیئت شناس بشویم. شاروخ قرغیزبویف در دروازه است رقم 16، بعدا نعیم جان ابراهیم زاده 4، منوچهر سفرов 5، وحدت حنونов 6، علی جان کرامتلو زاده 20. اینو در خط حمایه بازی میکنند. در خط میانه کرامتلو سعیدов 7. اینجا بازی میکند امام علی احمد خان. این اولین وخوری هست که از آغاز بازی به میدان میآید. او بازی میکند. اینجا اسلام زهیرov همچنین در میدان هست تحت رقم 13. احسان پنجشنبه کاپیتان دستمون تحت رقم 17 بازی میکند. خوب در صفحه پیش رستم سویروف، شیروانی مبادشویف رقم های 9 و 10 هستند و فکر میکنم که امروز یک بازی نهایت جالب ما رو انتظار است. سرمربی دسته منتخب تاجیکستان رو خوب میدونید، مبین جان ارگاشف هستند که تو این وقت علاقه در دو وخوری پیروزی به دست آوردن. ما با حساب 1-0 دسته لبنان رو پس سر گذاشتیم و سپس در بازی دومی که 6 گل به دروازه نپال زدیم و امروز مخلصان بسیار مینویسند و میگویند ما هم میشنویم. خب تا کدام درجه این فرقتی که حالا من گفتم در دسته هست در همین بازی تقدیرساز یک نقش اساسی رو می‌بازد؟ هیئتی که حاضر مبین ارگاشف انتخاب کرده است این برای نقشه همین بازی جمع کرده شده است، یعنی که این انتخاب شده است. این بازیگرانی که در این بازی میشه من فکر دارم که ما امروز با یک حمله‌ور بازی میکنیم. 5 نفر بچه‌ها در مرکز میدان بازی میکنن و در قفا میدونیم 4 نفر، یعنی که یک تاکتیکای نسبتا بعد از آموختن بازی دسته ایران با همین خلاصه آمدن سرمربی با فکر من باید همین خیلی باشد. ما با یک حمله‌ور بازی خواهیم کرد و من میدونم که اسلام زهیرov و امام علی احمد خان در اسلام زهیر گرچه در یکم بازیش قدر خوبم بازی نکرده باشد اما در دوام مشق و ترمیمی که بود و با خلاصه سرمربی با خلاصه اومد که در همین بازی گرچه بسیار خوب میدونم که در بازی اسلام با دسته‌هایی که چند بار با دسته ایران بازی کرده بودیم بسیار خوب بود. من با فکر دارم که از همین سبب هم تئوری اسلام رو دیده او رو با هیئت دعوت کرد، یعنی که امروز در هیئت رسمی باشد و امام علی احمد خان در دو بازی که بازی کرده است و از خود نشان داد که بازیگر خوب است و بازی رو بسیار خوب میفهمد، درک میکند و برای همین هم او در امروز در هیئت رسمی جایگیر است. درباره اون که امام علی احمد خان در هیئت این دسته برای چی از اول به میدان اومد، همین رو میگم که برابری به میدان وارد شدنش در بازی با دسته منتخب لبنان یگانه توپی که از جانب فوتبال بازی دسته منتخب تاجیکستان زده شد محض از پرتوفت یا خود پس گلی او وارد توری دروازه گردید. اما در بازی دوم خودش هم یک گل زد. او کاپیتان دسته منتخب
наврасони тоҷикистон дар ҷоми осиё буд. мо дар чемпионати осиё ҳам хуш ҳунарнамоӣ кардем, дар ҷоми ҷаҳон ҳам. Ва албатта ман фикр мекунам ки шояд инҷо ягон иштибоҳе намешавад, чунки бозигаре ҳаст ки метавонад нақши худро гузорад. аммо мехостам чизи дигарро аз шумо пурсам. он футболбозоне ки баъде ки мо бо ҳисоби калон аллакай бар непал пирӯз меомадем, якбора Манучер, Сафаров аз ҷумла Эҳсони Панҷшанбе, инҳо аз бозӣ гирифта шуданд. Ваҳдат Ҳанонов, яъне бачаҳо имрӯз хеле хуб истироҳат карданд ва қобилияти тез бозӣ кардану як бозии ҷолиб нишонаданро доранд. бале че ки бозӣ нишон дод бо дастаи Лубнон, тими мо дар давоми 90 дақиқа бозӣ карда метавонад. яъне ки боз багаз аз ин нигоҳ накарда сармураббӣ дар бозӣ бо Непал якчанд бозигари калидиро иваз кард. яъне ки ҳам Эҳсони Панҷшанбе истироҳат кард, ҳам Ваҳдат Ханонов сабаб ҳам дошт. вай корти дуюми зард гирифтанаш мумкин буд, барои ҳамина ӯро дарав аз майдон гирифтанд ки дар ҳамин бозӣ асоӣ вай бозӣ кунад. ва дигар бачаҳое ки дар корӣ буданд, дигар бозигароне ки дар ин бозӣ зиёдтарак онҳо бояд хизмат кунанд, зиёдтарак бояд бозӣ кунанд, хубтар бозӣ кунанд, онҳоро вақти истироҳатӣ дод. ва дар давоми ду рӯзе ки бачаҳо тайёрӣ дида истоданд ва тайёрӣ дида буданд ба бозӣ, онҳо як маълум аст ки онҳо як ба фикрам нисбатан хело ҳам ҳушёртар шуданд, хело ҳам истироҳат карданд ва дар ин бозӣ бояд че шумо гуфтед бо суръати баланд бояд бозӣ. барои бо дастаи Эрон бозӣ кардан бояд суръатҳои баланд дошта бошем ва бояд дастаи Эронро бояд дар сониҳаҳои аввал бояд бозӣ кардан намонем. барои ҳаминам ин ҳаят ҳамон ҳаяте аст ки бояд муқобили дастаи Эрон бо суръати баланд ва бо ҳамин тезтар нисбат дигар бозиҳо бозӣ кунанд. дар ҳақиқат дар ҳайати дастаи мунтахаби Эрон тавре мо ба шумо гуфтем бисёр бозингарони хеле фаъол ҳастанд. аз канори рост мо дар бораи Маҳдии Ламучӣ ки гол зада буд он дар даври гузашта, Амиралии Содиқӣ ҳамчунин бисёр ҳам хуб кор кард ва инҷо Маҳдӣ Ҳошиминажод ҳам хуб кор кард. шумо гуфтед ки дар муқобили ин даста мо бо 4-5 ва 1 бозӣ мекунем. ҳамин тавр аст? хуб инҳо тарҳи бозиашон 4-4-2 аст. не, ва 4-2 аст медонем. барои аз ҳамин сабаб вай дастаи Эрон дар ҷое ки бозӣ мекард, вай фақат барои ғалаба бозӣ мекунанд. онҳо аз худ бисёр боварӣ доранд, зиёдтар боварӣ доранд. ин ҳолатҳо бисёр ба он оварда мерасад ки онҳо дар бисёр бозиҳо бохт. вақте ки мо зимистон бо онҳо вохӯрда будем, дар зимистони 2019 вақте ки бозии рафиқона гузарондем, онҷо маълум буд ки онҳо бо як бепарвоӣ, бо як ҳамин хел боваринок ба худ ба майдон баромаданд, хунукназарӣ карданд. аммо дар вақте ки якум бозӣ бо ҳисоби мусовӣ шуд ва дуюм мо ғалаба кардем, баъд фаҳмиданд ки дастаи Тоҷикистон дастаи қавӣ аст. ва барои ҳаминам имрӯз дар ҳайати онҳо дар ин бозӣ якчанд нафарро иваз карданд, дарвозабони осишон нестанд. дар ин бозӣ боз рақами агар хато накунам ду бозигари дига ҳам дар ин бозӣ бозӣ намекунанд. як бозигарашон вай ҷарроҳӣ гирифтааст ва бозӣ намекунад. ва чизе ки шумо ҳисоб кардед дар ин бозӣ ҳамагӣ ба фикрам агар хато накунам 18-19 нафар бозигар аст. яъне се нафарашон нестанд дар ин ҷо ҳозир. барои ҳаминам дар ҳамин чӣ бозӣ нест. барои ҳаминам онҳо камтар бозии худро кана дигартар мекунанд. кадом бозигари наве ки ба бозӣ медарояд, ӯ нисбат дигар бозигар дигархелтар бозӣ мекунад. яъне ки он ҳаракатҳое ки аз тарафи рост бисёр мекарданд бо суръатҳои баланд дастаи Лубнон бисёр мушкилотҳо оварда буданд. имрӯз дар бозии мо ҳамон хоҳад шуд, аммо ба он суръатҳое ки пеш буд хеле қадар не. имрӯз ман фикр дорам ки Эрон набояд ҳамон Эроне бошад ки аз моро писанд накунад. моро писанд хоҳад кард ва бозӣ муқобили мо бисёр ҷиддӣ хоҳад бозӣ кард. ва барои бачаҳои мо ду карата дар кор аст ки хубтар ва настар бозӣ кунанд ки ин бозӣ бисёр даркорӣ аст барои дастаи мо. яъне агар ки мо насиб агар дар ҳамин бозӣ ғалаба кунем, ин дар таърихи футболи тоҷик якумин бор мешавад ки дастаи 23-солаи мо ба ҷоми осиё рохат мегиранд. ин як барои ҳамина бачаҳо инро хуб дарк мекунанд ва бозӣ хоҳанд кард. албатта ман боварӣ дорам ба суханҳои шумо ки мо ҳатман ба ин бозиҳо рохат мегирем, чунки агар дар ёдтон бошад ман гуфта будам ки сармураббӣ гуфтанд ки агар набароем бисёр ҳам дағалам шавад гапҳои чиздан ки аз ин ҷо набаромадан дар ҳузури ин мухлисоне ки ҳоло ин ҷо хеле зиёд ҷамъ шуданд, албатта айб ҳам ҳаст ва шумо чизи дигар ҳам гуфтед. хуб дар ин бармегардем, аммо Маҳдавикиё яке аз ситораҳои футболи Эрон ки имрӯз сармураббии дастаи мунтахаби
جوان 23 ساله یا خود در ایران این دسته رو دسته امید هم میگن چون که دسته المپی است در رسانه های هم ایرانی و هم در رسانه های اجتماعی که از اونجا بازنشر کردن گفته است که در مقابل دسته تاجیکستان ایران حتما با پیروزی نائل می شود و نه کمتر از 2 گل میزند. این چی باوری است که این خیل میگید؟ راستی هر یک سرمربی باید همین سخنان گوید. وقتی که دسته رو روبری میکنی و بعد وقتی که از تو سوال میکنن که تو باید در این بازی چی فکر داری باید حتما گفتن که غلبه میکنم. اگر که گویی که من نمیدونم یا که فکر کنی که مثلا دسته تاجیکستان بسیار مستحکم است ممکن بازی مساوی شود دیگر شود سرمربی رو نمیفهمم. برای همین من فکر دارم که در اینجا سخنان او درست هستند. همچون سرمربی درست گفت که باید غلبه کنن. حاضر که از مبین نگاش من پرسید میگه همین سخنان رو میگوید. به هر نفع پیش از بازی مبین نگاش به بچه‌ها چی گفت؟ چون شما یک جا گوگو با همون اتاق لباس عوض کنی یا رختکنی که هست میدروید و اونجا با بچه‌ها صحبت میکنید. چی گفتن پیش از بازی؟ نه من راستی پیش از بازی در همین 2 بازی که گذشته و این سومین بازی من با نزد بچه‌ها ندارم. من در وقتی اونها در مهمانخانه بودن و تیاری میدیدن اونجا بودم با سرمربی صحبت کردم و او هم بسیار دیرپور 100% گفت که بچه‌ها با این بازی تیار هستند. یعنی که او خوبتر میفهمد همون وضع حاضری در بازیگرای دسته رو گرچنده که بازی با دسته نپال وقتی که من با او سوال دادم گفتم که بسیار بچه‌ها خونگرزانان رفتار دارن من میترسم که اونها با 1 گل و 2 گل خونه میشوند. اما چه که ما تماشا کردیم بچه‌های ما اون بچه‌ها نیستن. اون بازیگرانی که ما داریم اونها هر یک ساعت هر یک بازی که با دسته‌های حریف در مسابقات بین‌المللی بازی میکنن اونها میدونن که تا کدام درجه کدام بازی برای ما بسیار مهم است و برای همین هم اونها تمام خوبی خود رو صرف میکنن. یعنی در این بازی هم من فکر دارم که مبین با بچه‌ها بسیار خوب فهمونده است که این بازی حل‌تر برای اونها است. بعد از این بسیار بچه‌ها از دسته 20 ساله بعد میروند باز کی با دسته یکچین دعوت میشه معلوم نیست. اما حاضر باید خودشون نشون دهند که در آینده آنها توانند که با دسته یکچین ما دعوت شوند. یعنی که دل سرمربی دل مخلصان ما را شاد کنند برای آنکه در همین بعضی خنوکی نگاه نکردن مخلصان با میدان آمده ایستادند. یعنی که آنها باوری دارند با دسته خود با دسته ما دسته جوانان ما هم باوری داریم. درست شما با فوتبال بازان که صحبت نکردید یا که با احسان کپیتان دسته با وحدت با منوچهر سفر اینا یعنی پیشوایان همین دسته امید ما هم هستن المپی ما هم هستن صحبت نداشتید؟ نه من با احسان صحبت داشتم. احسان چه که میگویند وای بازیگر کسبی است پروفسیونال با او صحبت کردن درباره بازی که باید بچه‌ها باید اینا در کار نیست. او از همه بچه‌ها زیادتر او درک میکند که همه مسئولیت زیادتر با گردن او است و این مسئولیت در بازی‌ها او بسیار حس میکند و چه که ما ببینیم بسیار خوب هم بازی میکند. وحدت خانانوف در بازی گذشته کم بودی کرد. یعنی که شما دیدید که با بازیگران حریف بسیار صحبت کرد و برای همین هم کارت زرد هم گرفت. با او صحبت کردیم فهمیدیم که در این حالت تماما در کنست برای اینکه دسته مقابل یعنی که دسته ایران این بازی رو تماشا کرد و میدوند که وعده در حالت درکاری کمتر میتونه خراب میشود و میتونه که کارت سرخ گیرد. برای همین این کار رو آنها خواهند استفاده برد مقابلش استفاده بله ما را فهمیدیم و من با او صحبت داشتم گفتم که در همین حالت بسیار احتیاط کند در بازی که چه با لبنان بازی کرد همین خیلی اگر بازی کند بهترین میشود. یعنی شما از اون بازی هایی که 2 تا بودند با لبنان و با نپال خیلی نپال اینجا به امتیاز با خونش برمیگردد و توپ های زیادی هم به دروازه زده شد. ما 14 توپ زده گرفتن از دروازهشون. شما قناعتمند هستید از اون که ما نشون دادیم یا که قناعتمند هم نبودن تو ممکن است در این بازی؟ نه من راستی وقتی که با سرمربی صحبت داشتم او از بازی با دسته لبنان اونقدر قناعتمند نبود اما من وقتی که صحبت کردم من گفتم که نه بازی بسیار در سطح خوب گذشت گرچند که دسته لبنان نوفهمو برای ما نوفهمو در قفای بازی بود در قسم قفا بود و کم با هجوم میگذشت. این رو ما نتوانستیم که در 2 دقیقه اخیران اینو استفاده بریم و به دروازه لبنان گل زدیم. اما از حساب کنترل توپ از حساب درست فهمیدن درک کردن یکدیگر بچه‌ها احساس میشه که بچه‌ها برای همین بازی تیار هستند برای بازی با لبنان تیار هستند و من با گفتم که با من بازی معقول شد. من فکر دارم با مخلصان معقول شد گرچند که یک
бар 0 мо ғалаба кардем, аммо бозӣ сифати бозӣ сатҳи хуб дошт. дуруст мегӯед дӯстони гиромӣ, дар ҳақиқат ман орзу доштам ки имрӯз дастаи мунтахаби Непал бар Лубнон бо ҳисоби 1-0 пирӯз мешавад ва шумораи тӯпҳое ки мо онҷо зада будем ба мо имконият медиҳад ки дар ҳар сурат ҳатто баъди бохт ҳам тавонем ба бозиҳои минбаъда рохат гирем, вале ин тавр нашуд ва натавонистанд непалиҳо бар Лубнон пирӯз шаванд ва дар натиҷа бохтанд. Чизи дигарро пурсидани ҳастам. Мо медонем ки дар дастаҳо рӯҳшинос, психолог ҳам ҳаст. Ин бисёр масъалаҳое ҳастанд ки дар бораи дар дастаҳо набудани психологҳо, рӯзноманигорон, дигар расонаҳо маълумот медиҳанд. Мо дорем ҳамин гуна? Не, дар тимҳои миллӣ мо то ҳозир афсӯски ду нафари ду шахси масъуле ки дар барои дастаҳои миллии мо дар кор ҳастанд, онҳо то ҳозир вуҷуд надоранд, яъне ки ҳам психотерапевт, психологи даста ва физиотерапевт. Ин ду нафаре ки дар Тоҷикистон онҳо нестанд, онҳо фақат аз хориҷа даъват карда кор. ҳастанд психологе ки дар Тоҷикистон ҳамчун касбияти онҳо ҳамчун духтур кор мекунанд, аммо психологи варзишӣ тамоман дигар аст дар варзиш кор мекардагӣ. Ҳамин хелам физиотерапевте ки дар мисол дар залҳо машқу тармим метиҳад ҳар як одамро, ин дигар аст ва физиотерапевте ки дар футбол аст, ин тамоман дигар. Афсӯс ки дар мо ҳоло ҳамин шахсҳо нестанд, аммо чӣ хеле ки мо хуб медонем, бисёр бачаҳоро мо ба хонданӣ равон кардагем, бисёр бачаҳо дар ҳамин ҷо хонда истоданд. Дар солҳои наздик аз байни бачаҳои мо ҳам кадрҳои хуб пайдо мешаванд, ҳам физиотерапевт ва ҳам психологи нағз. Яъне ниёз дорем, мутахассис надорем. Бале, дар ҳамин соату вақт дар дастаҳо мутахассиси ҳамин дута соҳа нест. боз як чизи дигарро мехоҳам пурсам. Албатта ин аз ҳамон шабакаҳои иҷтимоӣ ҳаст ки баъзан мегӯянд барои рӯбаланд кардани бачаҳо баъзан ҳолатҳое ҳастанд ки ба онҳо ҷоиза дода мешаванд. Ҷоиза не, барои дилгарм кардан як маблағи муайяне ки масалан премия мегӯянд, чӣ мегӯянд? Бале, ба Федератсияи футболи Тоҷикистон дар ин бора бо бачаҳо чизе нагуфтааст? роҳбарияти федератсия пеш аз саршавии мусобиқот бо бачаҳо вохӯрӣ дошт ва суҳбат карданд, рӯҳи бачаҳоро бисёр баланд карданд, фаҳмонданд ки онҳо барои чӣ дар ин мусобиқа бозӣ мекунанд, онҳо ҳисси ватандӯстии онҳоро зиёд карданд ва дар байни ҳамин суҳбат савол ҳам аз ҳисоби бачаҳо капитани даста савол дод ки мо тайёр ҳастем ки ҳамо камтар аз масъалаи молиявӣ ҳам ягон чӣ кардам. Дар ин ҳолат роҳбарияти федератсия гуфтанд ки шумо ҳамин масъаларо ҳал кунед, шумо аз гурӯҳ бироед ва чемпионатро рохат гиред, масъалаи гирифтани мукофотпулиро мо ҳал мекунем. Яъне ки бачаҳо медонанд ки бозӣ хуб кунанд, ғалаба кунанд, агар дар ҳамин бозӣ агар ки мисол хуб шавад, агар бозӣ нақд шудамаш мукофотпулиам мегиранд. бисёр хуб дӯстони гиромӣ, дар ҳақиқат ҳам мукофотпулию, ҳам подошпулию, ҳам премияе ки доим мегӯям мо премия намешавад, ин масъала ҳал. Пас гуфтам мумкин аст ки мо метавонем ки имрӯз як бозии ниҳоят зебое нишон диҳем ва бо тамоми ҳастӣ дар майдон мубориза барем. Ҳамин тавр. Бале, ман дар бораи мукофотпулӣ гуфтед, ман аз номи худам гарчанде ин қадар бисёр чӣ калон набошад, аз номи худам ҳар як бозӣ ба бачаҳо эълон кардам ки бозигари беҳтаринро ман худам муайян мекунаму як тӯҳфа медиҳам. Дар бозии якум шейхи шумо медонед, Ханону Ваҳдат буд, ин бозигари беҳтарин ҳам дар бозӣ эълон шуд ва ҳам дигар дар бозӣ ва фикри мо ба фикри ман ҳам беҳтарин буд. Дар бозии дуюм бо дастаи Непал мушкилтар буд, барое ки ҳисоб калон буд, аммо як бозигар бисёр дар сатҳи хуб бозӣ кард, яъне ки ин бозигар ки аст? Кароматулло Саидов. бисёр хуб бозӣ кард ва онро ман мисол мукофот додам ва дар ин бозӣ ман бачаҳо ваъда кардам ки дар ин бозӣ агар мисол бозӣ хуб кунам, ман 2-3 нафарро ман тӯҳфа хоҳам дод. Аз ман, аз номи худам. Ҳамин хелам федератсияи футбол ваъда каст ва бачаҳо инро медонанд ва ман фикр дорам ки мукофотпулӣ дар дараҷаи аввал нест, мумкин дуюм, сеюм дараҷа бошад, аммо инам нағз аст ки мисол бачаҳо медонанд ки аз онҳоро фаромӯш накардаанд. дӯстони гиромӣ, то соли 2003 дар мамлакат вақте ки дастаи мунтахаби Тоҷикистон инҷо бозӣ мекард, чунин мукофотсупориҳо хеле зиёд буд. тоҷирон ба инҷо меомаданд, онҳое ки имконияти масалан тӯҳфа кардани ҳатто автомашина агар дар ёд дошта бошед, имрӯз мураббии дастаи мунтахаби ҷавонони Тоҷикистон дарвозабони мо буд Асдин Ҳабибуллоев бо автомашинаи хато накунам Nexia ки он вақт беҳтарин буд, қадрдонӣ шуда буд ва чаро имрӯз ҳамин нафароне ки метавонанд ба варзишу ба ҳамин футболбозон кӯмак кунанд дар ин ҷо нест, ё ки ҳастанду ин пинҳон аст.
амон мукофотро асидин амебулаев аз номи пешвои миллат гирифта буд яодатон бошад аз дастаи баҳрин ба фикрам ду то пеналтиро гардонда буд ва барои ҳаминам ҳозирҳо ба фикрам сабабаш ба фикри ман он аст ки аз байни ҳамун соҳибкороне ки ватанӣ ки ҳастанд шахсоне ки футболро дӯст медоранд бисёр кам ҳастанд аз ҳисоби кам будани онҳо камчин будани онҳо барои ҳамин ҳам ман фикр дорам ки дар солҳои наздик ҳамин хел шахсоне ки ҳам пеш футбол мекарданд ва соҳибкор шуданд ва онҳо метавонанд ки ҳамин хел дар ҳамин ҳолатҳо ба бачаҳо як ёрии моддӣ кунанд яъне ки гуфти рӯҳан камтар онҳоро баландтар бардоранд рӯҳияи онҳо баландтар бардоранд ин мешавад оҳиста оҳиста мешавад камтар аз ҳисоби ҳамин касалии коронавирус аз дигар камбудиҳо буд ва ҳамон шахсони саховатманд камтар шуданд аммо ин мешавад ва фикр дорам ки дар солҳои наздик рӯзҳои наздик ҳамин дастгирии бачаҳо зиёд мешавад дар ҳақиқат меҳнати хуб ва ҳалол ба подош ниёз дорад аммо дӯстони гиромӣ як лаҳза мо ба бахши реклама меравем ва баъдан ба варзишгоҳ бармегардем. من فکر می‌کنم یه بازی خیلی خوبی خواهد شد چون هر دو تیم دنبال اینن که فوتبال بازی کنن و کیفیت خوبی هم دو تیم دارن. امیدواریم که بازی خیلی خوب انجام بدیم. نه ما هم تقریبا همون ارنجی هستیم که بازی قبلی با لبنان بازی کردیم با یکی دو تا تغییر زیادی نداشتیم. در مورد دستای تاجیکستان تیم تاجیکستان هم آنالیز کردیم. تیم خوبیه و حریف قابل احترامیه و امیدوارم که امروز بتونیم بازی خیلی خوب انجام بدیم. ما دنبال این هستیم که این بازی رو ببریم و امیدوارم که با 3 امتیاز بازی رو تمام کنیم. Да, игра тяжелая будет. Ребята все настроены, в принципе, они понимают. От этого результата зависит выход в финальную часть. Ну, будем надеяться на положительный результат. Вы смотрели предыдущие игры сборной Ирана? Что можете сказать о сопернике? Ну, здесь сложно что-то говорить, так как они явно превосходили своих оппонентов и с Ливаном, и с Непалом. Какие-то выводы делать тяжело. Думаю, у них все равно есть какие-то заготовки, где будут сюрпризы, да? Ну, мы тоже приготовили, но игра покажет. Спасибо, удачи. суханҳои мураббиёнро дар бораи ин бозӣ ҳам гӯш кардед. ҳар ду сармураббӣ ҳам боварӣ доранд ки имрӯз дастпарваронашон дар назди мухлисони мову шумо ба пирӯзӣ ноил мешаванд. аммо ман имрӯз аз шумо пурсиданӣ будам ки дар ҳайати асосӣ мо аллакай номбар кардем. ки бо метавонад аз ҳайати эҳтиётӣ ба майдон ояд ва ба дастаи мо кӯмак намояд? пеш аз ҳама аз бачаҳое ки дар бозигарои эҳтиётии мо бозигароне ҳастанд ки ба фикр дорам ҳар як ки онҳо агар ба майдон дарояд онҳо бозии хуб мекунанд. яъне ки дар бозӣ бо непал шумо дидед ки бисёр бачаҳо аз ҳайати захиравӣ омада бозӣ карда буданд ва бисёр хуб бозӣ карданд. ман фикр дорам ки дар ин ҷо ҳам муҳаммадҷон насков агар дорад нағз бозӣ мекунад, сангов шорух бисёр дар мавқеи худ бисёр хуб бозӣ мекунад. ин ҷо че ки шумо дидед афғон осорбон дар ду бозӣ ки омада бозӣ кард бисёр хуб бозӣ кардааст. дарвозабони худ солев шарафҷон ҳам бисёр нағз бозӣ мекунад. яъне ки голи зебое ҳам зад. бисёр зебо зад. гарчанде ки ман дар бозӣ пешакӣ гуфта буданд ки солеҳҷон бозӣ мекунад, аммо дар аввали бозӣ на он қадар нағз бозӣ кард. баъд як бора гол зад ва бисёр бозӣ хубам кард. барои ҳамин ҳаст дар ҳайати эҳтиётии мо ҳаст бозигароне ки метавонад ки бозии моро пурқувваттар кунад. боз дарвозабони мо ҳам Далер Азизов ва ҳам Муриддин Ҳасанов онҳо ҳам сатҳи касбияти онҳо бисёр баланд аст ва ман фикр дорам ки кадоме аз онҳо агар дарояд имрӯз ба бозӣ агар ҳолати даркорӣ онҳо метавонанд ки бозии дастаро мустаҳкам кунанд. хуб инҷо мо мебинем ки абдулмӯмин забиров ба даста кӯмак карда наметавонад, ноплей яъне бозӣ намекунад. ин чӣ сабабе бошад? бале абдулмӯмин забиров дар яке аз машқу тармимиҳо камтар ҷарроҳӣ гирифт ва барои ҳамин маҷбур шуд мураббиён маҷбур шуданд ки ӯро барвақттар аз ҳайат ҷавоб диҳанд. ҳозир ӯ дар ҳайат нест, аз меҳмонхонаам рафтааст ва дар клуби худаш ҳозир мебошад ва тайёрӣ ба бозиҳо дидааст. камтар ҷарроҳӣ дорад ва он ҷарроҳӣ ба ӯ надод имконият ки дар ин бозиҳо бозӣ кунад. фикр мекунам ки ҳама суханҳоро гуфтем. фақат дӯстони гиромӣ вақти он мондааст ки мову шумо интизор шавем ки дастаҳои мунтахаби Эрон ва Тоҷикистон ба майдон оянд ва бо мақсади пирӯзии ин дастаҳо мо ҳам ба шумо орзу мекунем ки ҳамин пирӯзӣ ба даст ояд ва таби шумо ҳам ин бегоҳ
болида бошад. ба ҳар нав мақсади асосии мо рохат ба бозиҳои интихобии ҷоми осиё, яъне бозиҳои финалии ҷоми осиё ки дар ӯзбекистон мегузарад ҳамин аст. ҳамин тавр. бале бале мо ҳам орзу дорем ки ҳамин ҷомаи амал бисад ҳамин орзуҳои мо. ман фикр дорам ки бояд имрӯз бачаҳо кӯшиш кунанд ки мухлисонро ва ҳаводорони футболро бисёр хурсанд кунанд. мо ба онҳо боварӣ дорем, Бале, боварӣ бале. дорем ки ин фарзандони миллат имрӯз метавонанд ки дар ҳақиқат як масъалаи ниҳоят душвор ки дар байни 23 солаҳо дастовардҳои Бале. намоёне ки надорем, онҳо ба дастовардҳои намоён ноил шаванд. Бале, ин бале, комёбии онҳо хоҳад буд ва дар пеш бозиҳои ҷоми осиё ҳаст 2023 ки дар чин мегузарад, бозиҳои интихобӣ ҳаст ки дастаи мунтахаби тоҷикистон дар он ҷо ҳунарнамоӣ мекунад. аз ҳамин бозиашон сармураббии наве ки интихоб мегардад, ҳатман ин бачаҳоро аз назар мегузаронад. бале бале маълум аст ки аз ин даста бисёр бачаҳо ба ҳайати миллӣ даъват хоҳанд шуд, аммо ин бозӣ барои онҳо ҳалкунанда аст, барои онҳо, барои тақдири онҳо. Барои фикр дорам ки онҳо бояд худро нишон диҳанд ва мо бозии хубро тамошо кунем. Нисбати бозӣ бо Лубнон ва Непал имрӯз мушкилтар хоҳад шуд, аммо мо аз бачаҳо боварӣ дорем. бале дӯстони гиромӣ, дар ҳақиқат мо ҳам боварӣ дорем ва бо боварӣ гуфта метавонем ки имрӯз мо футболи ниҳоят зеборо аз ин дастаҳо интизорӣ мекашем ва биёед якҷоя дастаи мунтахаби тоҷикистонро бо кафкӯбӣ пешвоз мегирем ва бозиро то ба анҷом тамошо мекунем. дар барномаи баъди бозӣ ҳам мо боз бо шумо дар ҳамин студие ки дар инҷо дар як ҷои хеле зебо инҷо тарроҳӣ шудаасту мо мебинем, бармегардем ба ҳамун барномаи баъди бозӣ ва аз натиҷаи ҳама гурӯҳҳо ҳам шумо маълумоти дақиқ хоҳед гирифт. хайр.